Ifese igiteramo cejo citeguriye gute kuri wewe abafanzi b'umuziki indundi na hip hop? Bo je nibaza ko uzohashika ni bazobibona. Kubera nshobora kubivuga nkaca nsanga bitumye aguma muhira. Ariko ibivuze bambi yo ubitse akaguma afise envie yo kubibona nibaza ko hariho bimuryohera gusumba. Rero uzoshika wese ndizera neza ko azoryoherwa kubera ndi ready nditeguye. Ubwo ngira no kuntenya vyabayemwo. Ariko nibaza yuko nta murapera atinya je ndabemera ariko kuba challenging ndabirekuriwe rero ubwo ejo bazozi bavyibonera abafana nibaze baravyumva gusa bari ama post gusa twese turi kumwe kugira ngo twereke abanyarwanda ico dushoboye bo ihinduka ndishaka kuba umunsi umwe bro oya riratwara igihe ariko umwanya wose bizobera ko ndizera neza yuko gato ituzokora bazokabona numva bisaba birebire kugira nisigure hari ababitahuye kutariko hari abavuze ngo nagiye nambaye uko bidategerezwa ngi imbere y'umukuru w'igihugu burya imbere yuko njayo baba bakwicaritse bakakubwira ati bimeze ukuntu ndakwemera grand frère ndumufana wawe urakoze cyane ushaka ko rabo ndayiguhaye murakoze muzoyinyishuze Tuzoyimishuza ushaka ryariwe. umwanya aronkeye umwanya jewe ndi tayari urumva jewe ndi mutama w'ubuki na manandika misi yose kandi ndi mutama w'ubuki medeya jewe bavuze ngo kubisanzwe gukubera iki ngugenda ngo wambaye ishapo amafime kugenda bo president yama yahuye n'abantu bambaye costume man yama yahuye n'abantu bari seriye yaba yahuye n'ibintu nyene biba biri hasi biri pose ujya munsi navyo yarabikeneye nico gituma batubwiye bati mwisanzure mwambare uko mubishaka je mfise ikoti zirenga 5 iyo nayambara ntawe ari kuyinkura siyo nari kuba ntiye muri ujya mwanya nuko bambwiye ati ngende nk'umu artiste hama kubera ko warabonye bambaye amakaske ko mutabavuze hari abari bambaye amasarubeti hari bambaye n'amajire y'akazi y'aba engineer ko mutavuze so rero imbwi igiwizi so kijya gihe President wenyene yarabiryohererewe twayaze Wiyumviriye gute ariko ku bantu bavyakiriye nabi ndabasabe pardon kubera ko jewe siniyumvira mu kibanza cabo niyumvira nka jewe ivyo ntavuze nagiye mvuze nti turifuza umubonano w'aba artiste gusa kubera ibibazo by'aba bantu byose birashaka kukuremera ukibagira kuduha uwo mwanya sivyo rero ndifuza neza na neza yuko ivyo nashikirije nubwo bitoja mu ngiro ariko turifuza umubonano w'aba artiste abaririmbyi gusa kugira ngo wumve ikibazo kiduhanze so ivyo ntavuze ujya munsi abandi ba artiste bazobicomplete sivyo nivyashika bakaduha umubonano kandi yarawutwemereye yarabimbwiye nivyashika bakawuduhereza ivyo ntavuze bazobishikiriza kuko ivyumviro je mfise sivyo Satba fise sivyo nafiza fise jewe ujya mwanya naserutse nka jewe ko nagiye nsavye umubonano ndibaza bizokemuka hama bavyakiriye nabi nabo babimbabarire ko kubera ko twese ntidufise langage zimwe ariko batubwiye ngo tumwite umujama wacu icitirano cy'umujama hariho umuniga hariho umublaza hariho umugenzi so rero jewe nakoze mugabo kubo ryabaye ikosa kuri bo I'm sorry hama akagahungu burya urumva hama rero je ndavuga nti kwisanzwe hariho n'ikindi bambesheye ko ntogenda navuze ngo navuze ngo bakure ministre ngo bashyireho umujene siko nabivuze navuze nti muri kazoza bazodushirireho umujene atahura umuziki wacu duhurira mu ma evenement duhurira mu ma conference mu ma formation no mu ma boîte kubera agiye muri boîte abagiye mu kazi so rero ababitahuye uko bashaka nta kundi I'm sorry je nimvise neza iya honneur yarangabiye man kandi iyo yaba yakiriye ivyo nashikiriza nabi ntari kungabira kandi yarakwemeye n'ubukwavu sivyo nyene byo kungabira nyene bisigura yuko iya honneur ni gake ubona abantu bakuze batwiyegereza ngo batuyagishe rero abo bumva langage nakoresheje bitigeze biryohera I'm sorry for that mugabo jewe ndi jewe ejo ni nkuko hazogendana naka nivyo yakoze ntimubishime kandi ni nkuko niyo nari guhora bari guca bavuga ati none we wagiye gukora iki urumva kutavuze none wasirukiye bandi
so uravyo uvuze kikaba ikibazo uvuze kiba ikibazo abantu rero ntushaka kubaryohera wewe utara amahera na Yesu yaratubambiwe turamwigarama nta bindi birenze asante sana msaza bless man Believe it or not, Bface mu Rwanda the ubona king bimeze gute still he's the king. Bface ni umwe mu barapa bavugisha ukuri, ni umwe mu barapa ngewe nigeze kugira ngo akunda beef, arabizi. Naramurakariye kubera ko ngewe nkunda abantu bakundana, so ntabwo nari nzi impamvu nayisha arabizi, just come bro, just come. So ntabwo nari nzi impamvu, ngira ngo nyine ni ukurakara cyangwa ni umutima mubi, ariko naje kumutahura ko atari umutima mubi tu. Umuziki wa rap ntabwo ari intambara y'amasoro. Ari afite roho iri clean, so ariko azi business, so utaramenya business ugira ngo afite umutima mubi. Genda mudishinga Kevin ntuzibaze ngo turazirana. Kuko yambajije ikibazo arambwiye ati Kevin ko bamuzi mu Rwanda kandi na Bulldog ko bamuzi mu Rwanda, kubera iki abantu batangiye kuvuga umuziki, kubera iki bavuga ngo The Ben cyangwa Meddy cyangwa Bruce, kandi nabo bafite abantu babo no muri arena tubibona. You see, it's a business way, so he is the king. Ariyo ni kibazo mfise aba vuga ba banani ba Kenisol na bita ba Africa ba Chris Easy bamaze imyaka ingahe mu muziki bro? Nyinshi cyane. Hopo ni mike cyane, ariko uravye imyaka Bulldog amaze aririmba nawe we ntiwoyikorera ngo yiheze. Riderman niko kuko nyene eske afise power iyahe umugereranije na Africa mu Burundi? Atara Africa afise indirimbo zibiri mugabo aramurusha izina Bulldog nga wewe wumva ivyo bintu eske wewe hatabayeho revolution nk'umuraperi kwigwanirira wewe uzoca ukora iki kugira ngo abana bose bazoza bagucako? So yeah, rero niyo bita rap, that's hip hop. Ntangorane ni so mpamvu navuze ngo ni is clean, ari clean is. Aha ni wumva no kandi buri wese aba ari umwami buryo nga ntuzi utangaye. It's Kevin Bface namubonye. Bye guys, muze muri show, muze muri gute. Ariko ndamwemera kubimana. Yeah, bimeze fresh. This is respect. Tomorrow, much respect to you, brother. Uyu bamwita Drill King. Niwe yatanguje drill mu Rwanda. Hama kandi no mu Burundi aje kuyitwumvisha one of the best song urayize uze kugenda uyumva bayita Karina. Karina. Mwana uze kugenda uyumva indirimbo Karina, n'umuntu dukurikiye aze gushaka indirimbo bita Karina. Karina najya muri show. Karina kenshi nakina rate ni Shakila ubu serious agira wagira ngo ni shape ni bashabe mukanwa ni bro yo you already know what it is. Ejo ni tariki 18 samedi ni pull up trapish concert in Burundi. Munyitege ibintu bishasha byo ni byinshi, urumva ibishansi mbivugira kuri cam. They should be here. Bface murebe nawe mwagari ni grand frère ariko ndamwubaha kuko yo I respect him. Twese tuzabikora neza. Wewe ntuvuze ngo ejo ni lo 18 iki kiganiro uzotanga ragisha kuri 25 bazayishira lo 25 gica kuri reviews nakamaro kizobagifi ndamurungikira ringi utarayugishize ndakurungikira ringi nakazi ka nyakugira imana dushavuye tugigazo man. Tomorrow ni big pull up yo papa Gucci life buzima bw'indabo kabisa. Yes sir. Ibintu abari byiza ni Kenya trap music. Ibintu ni neza byatari nishimye vraiment yana na fly sana kabisa. Nubwa mbere ngeze i Burundi i Burundi ni mu rugo nk'ikintu nabonye nshobora kutazongera gusohokera mu Rwanda. Dukunda gusohokera ku mazi bita Gisenyi, nshobora kutazongera gusohokera Gisenyi. Ndaza nizira hano kabisa, urabona ko ni fresh, turabasha kumvikana, tumeze neza ya ururimi rumwe abantu bamwe expression yanjye akenshi na kenshi kunze guturuka ni muri lifestyle yanjye, ubuzima bwanjye mba narabayemo. Ndi umwana wakuriye hasi muri family itifashije, mbasha guhiga uburyo ki nabasha kwiteza imbere, uburyo ki nshobora kuba nabasha kwigurira umugati. So uravye hip hop muri rusange ntago nkunze kugendera ku njyana imwe, kuko muri rusange ni umuziki wo mu Rwanda uri kuri level nziza kimwe nk'uyu Burundi, kuko ntago navuga ko hari abasize abandi. Yo mbasha kuba nkora hip hop, nabasha kuba na connecta na Dramati cyangwa ba Bface,
aba artiste muri rusange bakiriko ba Double J tukabasha kuba twacilinga niyo akakanya time itaragera wenda ngo mwe mwabasha kubona song ariko mpamya ko umuziki wacu umaje kugera ahantu hamwe heza turi ahantu hamwe dukomeze dushiremo imbaraga Rwanda Burundi duteze imbere music yacu kabisa. Fuego time ejo ni imiriro bitegure bashobora kuzabona ushara ari gushya umutwe birashoboka cyangwa nkazaza ncyo ahantu hose kuko ngewe stage zanye niko biba bimeze ndi kubategurira ibintu byiza abarundi kuko ndabakunda bakunda kimwe nk'abanyarwanda kuko ni muri umunana mukuru cyangwa gakuru na gatoya kiragiye nari nyiri hasi nyiri kwishakisha urabona y'umwana ari gukura agenda ahura n'ingorane nyinshi nk'urugero nko kugwa umwana akuragwa kugira amagufwa yakomere birambifata nka lifestyle yanjye biramfasha kuko ni mu gukura kwanjye birabyari mu bwana byigeze kubaho big time inshuro ebyiri ariko ubu narakuze ndi umupapa mfite umwana bita Moon nawe arabasuhuza na madame for sure ndagushimira asante sana papa cyambere cyo ngewe ndanezerewe kuba ndahangaha mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'abaturanyi bacu igihugu navuga ko gifatwa n'ikindi gihugu nyamara mbona kuri giti cyanjye u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibiri ariko birimo abantu babiri two different countries but the same people tuvuga ururimi rumwe twebwe mu Rwanda umuziki wacu utabashije kuza mu Burundi biragoye kuzagera n'ahandi kuko nitwe tubasha kumvikana umuziki w'u Burundi uzakora hano i Burundi ariko kugira ubashe kurenga n'iyindi mipaka uzasaba ko kubera mu Rwanda kwanza ukirenga i Burundi ntabwo biragoye kugira ngo umunyarwanda afate mu Burundi cyangwa umunyarwanda afate South Africa atarabanje kwanza kuri umuziki mwiza n'abarundi bawukunde ari mu Rwanda because we speak the same language we are the same people n'imico yacu isamya irasa cyane we have the same culture ntabwo nabaka the same ariko umuco usarishwa cyane so turanezerewe kuba turi hano mu Burundi kandi ni iby'agaciro twazanye igitaramo cyiza cyane kandi twaje turi tayari twiteguye gutaramira abarundi ibyo nibyo navuga kuri ubu ibindi bagenzi banjye nabo barabivuga buri wese afite ikintu yavuga ku gitaramo cy'ejo kuri tariki 18 z'ukwa kabiri turabicuruza ego araje kutubwira muri makeyi hama ku rundi ruhande reka dusabe muri fesi nawe bicashikirije kuri bagenzi be hama kazo gufata mikoro zacu zitera imbere uwo ari we wese wafite icyo bashikiriza ndetse mugamagarira abantu kumva yuko turabicyonse batoyiho muri fesi yenda baramukije ariko baradukurikirana nabo tufunga ntanguremye karibu abavandimwe bacu kubaza karibu sana mu Burundi bro turaramuraho kaze ngaha no mu Burundi uko bivuze turaburi rumwe nta bintu birebire nta muturasire ikakenewe ariko turumvikana ni kuvuga n'abafana bacu icyo kigo abanyarwanda n'abarundi bose babijana ibikorwa byacu babyangira imisoro ejo nizera ko mwaje muri ready abarundi barabiteguye sana haba ku baririmbyi petete b'abarundi batashyize hano bari kuri afishe kugira ngo byabagoye gatoya ariko jewe na Jamati twashitse turashobora kuba turi mu bibanza byabo ntacyo bitwaye mwari kuba baramubonye atanu mwahari sibyo n'abandi ariko ejo kuri concert dutegereje kuba turi kumwe nizere ko ebana azosha uwambaye ari neza bless nuko turacabandanya turyoherwa muri bamwe bitezwe muri performance z'ejo harimo n'abakobwa harimo kandi n'aba DJ harimo n'aba MC katumeze kujya mukobwa atubwire yiteguye gute ku munsi w'ejo iki abantu abakunzi b'umudiho wo gufoka bipa baba barundi b'abanyarwanda baramufite cyane neza imbere ku banyarwanda bagenzi bacu bababwira yuko d'abord mbere y'ikindi kintu cyose muvuga ejo dusubiza kubera azo ari ibintu novuga ati bisanga mari si benshi bamenyereye abakobwa baririmba muri iyo ya Turkish rap
benshi bemerewe no mu Burundi murabona ko abaserutse turi babiri umwe ntiyashoboye kuza ku mvo zitandukanye ariko kuba ndi ngaha bica bisobanura ko nanaje nahamuye rero ku bahungu ndabizeye kandi abanyarwanda bizeye hazoshe si byinshi bababwira vroma ku bakobwa gusa ndabijeje ko n'umuntu ariko araraba ariko aranyumva ntazoreye kuza ngo nivyo bahungu gusa oya harimo n'abakobwa kandi bizabigeza murakoze cyane mikoro mwitumbereze kwa papa cyangwe nawe atubwire atuhe message na cyane cyane yerekeye ino visite n'urugendo rwe mu Burundi nicyo yiteze byose ibintu byo kuvuza n'icyo kumbere nawe after show biteye iki uri kariya muziki wako cyane murakoze cyane 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 nishimiye kuba ndi hano cyane ko ari kimwe mu gihugu nkunda aho ari igihugu cyane nagwishema ariko ubundi fata nk'umuntu wa kabisa rero nishimiye kuba naragize amahirwe yo kuba muri Trumpish concert nizera ko ari cyo gitaramo kigiye kubaho kinini muri East Africa buri mwaka cyane ko abahungu baritari abaguzi baritari so rero njye bitari n'abahungu baritari ikindi navuga ko apart y'u Rwanda ni kimwe mu gihugu gifitemo abakunzi benshi kandi uko mvuga n'abantu babo benshi nizeye ko n'abakunzi b'ibikorwa byanjye tuzahura hamwe nanabashishikariza kuza mu kiyasirika kugira ngo tubahurire ejo noneho tubatwike show imeze neza cyane Miko itumbere kwa Dramati yavuzwe ko byinshi ko batamuzi nk'umurapa mugabo boneka wino concert y'abarape reka Grisha avuze hanyuma yongera atanga message kubyerekeye kino giteramo First of all, we trying with the rap. I'm the best rapper, you know what we killing with this swag. Call me Dramati, aka the VIP. When I take her off the ball, I go move that can repeat. Turn up with the remix, you know it's up the cheese. Cause them niggas wanna eat me like the cheese. Run out, I'm a rapper, I'm not a rapper. You're a rapper. Reka mushyire kwa Busali nawe agire icyo avuze ngo inyishu ya Dramati yagiye mu bikorwa neza kuvuga amajambo asante sana bro baje gushimira Burundi n'abanyarwanda muri rusange twese turi ejo ateganisho byiza uruhande rwacu twese kuba byadushimishije kuba twifuje kuba twasangira Trumpish n'abarundikazi muze mudushyigikire gukekana tuzabasura twakora urugendo tuje kubasura ejo bizaba ari forever time ubuzima buri muci ejo bizabere hano Long Beach nabonye ko twuma tugira Burundi Rwanda tuve mu Rwanda kandi tusumire mu Burundi tutumbereze mikro gato hariya kwa Trumpish concert as a movement usanzwe tugumba tubikoramo n'abagenzi banjye bandi dukorana mu Rwanda n'abandi bamwe na bamwe barahangaha ariko hari movement iri big cyane trap movement iri big cyane yahozeho before so njyewe nk'uko wavuga ko tubigisha mu Rwanda n'abarundi wavuga iki collaboration ni ikintu cy'ingenzi kubona njya gukora Trumpish concert another movement iri big nk'uko twashaka n'ubundi gukora Trumpish ikaza gusapotinga that thing ikaza gucollaboratinga kugira ibyo bintu byawe bibe successful because aravuga next time it's my time ibintu byawe bigomba kuba successful kuko nawe washyizemo imbaraga zawe so ni iby'agaciro kuba ari collaboration Trumpish kireshora in that place ni ishike vini yize primaire kuri Saint Michel reka tumeze mikro hariya kwa Isbo nawe atubwire ni gute muze washa amacupa mu Rwanda ariho tana iri jeune shaka kumva hariya
Your man selector is your boy Easy Boy, and you play somebody boom flat. What? Jenny Easy, aka Mtamo, aka Ungabi baby, you know. Jenny like this week, Jenny Muji shows so so yeah, Robert to me about the message she so yeah, tomorrow in Ladies Week, there's a get rapish concert, you know. Not like the rap, but for sure I like a dancehall stuff. You know, I'm from Jamaica, but Burundian gang, bomba clad. They can do 2 minutes of Shami. Shami? Yes, sir. What is Shami? Shami, the Numuhans, Lingaus. Shami. Voilà. Someone needs to talk. Already open mic. What happens? I can't have how much of Babaze, no, how much Mobile mbake isi. Kurumva ukeneye nayi. Okay. Ndirisha mutemura yoka. Na light. Uko mugama kisha dukeneye rimwe tukeneye rimwe. Par ici. Ça va être. Et tu bomba. Va bene perché sì. Tu bomba. Voilà. Hano kuna mtambo w'uburundi hanyuma tubaza umwe cyangwa babiri mwarigabanya volume gushishina byinshi byo muri iyi minsi zanga zitagira skills gushaka amabiko gushima abagurisha hindi nzira na gang tubona streets twavuga ngiki muri gang cy'Shatararenze ariko akoresha English nyinshi yo wagona my people Burundian people twaje mu rugo ni benshi bwatwandikiye kuzaza gukora show hano natwe twabyifuzaga none opportunity yaje muzaze mushyigikire natwe twike dufate neza mutwereke locations let's go let's give dufise umwe mu MC yitwa Lucky azoba ariko araryosha ibirori ingo dusangire experience kuko MC Machari tugurane ku Burundi ashobora ari kuri radio nawe natubwire atuvungurire ko hama aba DJ bo ntibaza guscratcha kuko sinzi ko okora ata pitch kamushimira mukuru wanjye numva yazana ikintu cyanshimisha gukora mu yewe as a journalist cyangwa se nk'ukuri makuru I respect journalists kubera ko abanyamakuru nibo batuma iyi concert izagenda neza kuba muri hano ntabwo babahaye amatike yo kuza ariko n'umutima wanyu kuba baje gushyigikira ndashimira media y'u Burundi ariko nanone nkabwira na media yo mu Rwanda ko it's a challenge kuri twebwe niba tugera hano bazubakira burya so natwe mu Rwanda tugomba kubakira neza nifuza ko ishow nk'uko umuryango yavuze ngo izaba ari show ya mbere muri East Africa let's make it reka tubigerageze uyu munsi Gives aba ari kumwe na Bush Keshat ari kumwe na Dramati ntekereza ko hari indi shusho bizatanga mu Rwanda n'u Burundi
Bifesi igeze kuvugira ngo mu minsi ishize yabonye ifoto y'abakuru b'ibihugu bacu bari kumwe. So ni igisobanuro cy'iterambere, ni igisobanuro cyo gushyira hamwe cy'urukundo. This is my first time kuba kuri stage y'Uburundi kandi ntekereza ko ari ibintu bizatanga. So ndashimira itangazamakuru ry'Uburundi. Thank you guys. Nanashimira abarundi, abahanzi muri rusange bakomeza kutwereka ko nta kibazo. So next time natwe ndabijeje ko within like 3 months hari abarundi bazaza kuririmba mu Rwanda kandi bizagenda. So thank you guys. Icyo ngira ngo nicyo mwarimu bizimisa abantu bavuga bati none kubera iki abanyarwanda baza ku murindi munini, abarundi nabo gute Kigali, gute Ruhengeri, gute mu Mutara n'ahandi. Reka aba DJs ngira ngo baraza gutumbereza amasanamu hano baravuza kuvuga badaze YMG, one of the best artists. He's one graphic designer, akora ibintu byinshi. Nanjye ndabashimira, nanjye ndi kumwe n'abagenzi banjye b'Abanyarwanda. Agakunda stage cyane. Nanjye nishimiye kuba ndi mu Burundi, ndi hano nishimiye neza, abantu babo barasabana cyane, bakunda abantu. Badutembereje bagerageje kudutembereza ari nabyo dukomeza gusaba badutembereze natwe bazadusure tubatembereze nk'uko nanjye babivuze bagenzi banjye show bazaze barebe ukuntu abahungu babikora ibyo ngibyo murakoze cyane. Okay, show nejo abuke tariki 18 ukwezi kwa kabiri kuva 15h no ku isaha 9 kwinjira barabizi ni 15,000 ku munsi w'ejo na 30,000 na 300,000 ku table ya 6 place. Aho rero abantu bumve ko bazoshika kare kugira ngo bavyitwararike. Ubu rero turakira intervention zitatu zo mu media zitumbere kino kiganiro, zitumbere kino giteramo ko navuze neza ko uza gukenera content ashira ku exclusivity avuganye n'aba ba artistes.